السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند هجا امدهین وانه کادی اش بند هفته کوپشکا ایکی نافگداچونن پیلن روناهیه. نرسا اویزا راویانه نافگداچونا پیلا ملبند سه ورگرتید کرسه ایکی دا که اوجی نافگداچونن پیلن میکانیکی بون. چکو مگود بو پیل دیدابش بید بودو جورا پیلا میکانیکی و پیلا کارومغناطیسی. Bu eول bendisi pêla mîkanîkî bû çunke melwêrê deng wergirt û paşî hindek pisyara de me behsê kinifî dikir vedanên pêla heger serekî ve yê girê dayê bît û serekî de yê berela bît. Kewata ew mel destpêkê xwandî nafêkda çûna pêlên mîkanîkî bûn. Her nefsa meseleye ji ber ku me got nafêkdaçûn bû hemî cûrên pêla rîdet. û pêl jî tinê bes du cûr in, pêla mîkanîkî û pêla karomagnatisî. Dihên elvêrê bêjin nafêkdaçûn bû pêla ronahî ye. Ronahî pêleke ji pêlên karomagnatisî. Lazim e rêzbendiya pêla karomagnatisî mij ber bît. Li destpêkê pêla radyo bû, pêla microwêvî bû, têşika jêrsor bû, ronahiya dihête dîtin. Mena beşekî ji pêla karomagnatisî ronahî ye û ew ronahî bi tinê tête dîtin û beşên dî nahêne dîtin. Lema em dê li vêrê dest pê bikin. Ew em dibêjinê ronahiya tête dîtin, em dê li vêrê navekî bû danîn, dibêjinê çi? Dibêjinê şevenga ronahiyê. Şevenga ronahiyê erê ew ronahiya tête dîtin, şevenga wê anku rengê wê çend in? Çunke ronahî reng e, erê rengê wê çend in? Lazim e rêzbendiya van renga tu bi teselsil bizanî, yanî êkil dîfêkê lazim e tu bizanî. Çêna bi tu yekê bi cihêya dî. Çunke heger tu êkil dîfêkê bizanî, dê bersiva hindek pisyara bû me gelekî efsanehî bît. Ew jî dibêjin ew ronahiya tête dîtin dabeş dibît bû heft renga. Rengê êkê yê li destpêkê ev ye. Kî ye? Sor e. Piştî hîngê yê duê em dibêjinê pirteqalî. Her wesa yê sêyê zer û her wesa yê çarê kesk e. û yê pêncê jî em dibêjinê şîn, yê şeşê nîlî û her wesa yê heftê û dumahiyê em dibêjinê mor. Ev rêzbendiya henê em wa henê em dibêjinê şevenga ronahî ye. Yanî ronahî dabeş dibît bû evan rengên henê. Ez çi bizanim nisbet van renga? Boçî el teselsila wa bizanim. Ji ber çi? Egerê çi ye? Ji ber ku a ji ber vê çendê ye. Me got bû her pêleka hebit lerzîn jî hey û her pêleka hebit dirêjahiya pêla xwe jî hey. Erê peywendî navbera lerzînê û dirêjahiya pêlê peywendiyeka çawa ne? Peywendiyeka ber û vaji ye. Erê ev rengê tenê erê lerzînê dawekiyek in, çi bê nevêt nexêr. Wextê lerzînê dawekiyek nebin, kewata dirêjahiya pêlê jî dawekiyek nînin. Ev rengê sor yê destpêkê. Em dê li vêrê du tişta bêjin. Dibêjin lemda û her wesa dê li vêrê bêjinê lerzîn. Çunke peywendî navbera lemdayê û lerzînê peywendiya ber û vaji ye. Heger em ji sorî jûr da biçîne xwarê, yanî em ji lemdayê jûr da biçîne xwarê, dibêjin ji mazinî ez bû xwarê biçim, yanî tu ji sorî berefiya duê û sêyê û çarê û pêncê biçî, hêdî hêdî lemdaya me çi lê dît? Lemdaya me biçîkê dibit. Anku kewata li vêrê bû min çi diyar bît? Dirêjahiya pêla rengê sor ji hemiyên dî dirêjtir e. Piştî hîngê pirteqalî têt, piştî hîngê zer têt, paşî kes mor. Mena lemdaya morî ji hemiyê dî kurtir e. Heger dirêjahiya pêlê biçîk bû, pa lerzîn dê çi lê hêt? Lerzîn dê mezin bit, anku dê bilind bit. Eger ez bêjim lemdaya sorî ya mezin e anku ya dirêj e, pêdiviye lerzîna wî ya çawa bit? Lerzîna wî ya biçîk bît. Anku eger em nisbet lerzînê û sorî biçîne xwarê, dê lerzîna sorî ji xwe re biçîktir bit. Wextê em çîne xwar dê lerzîn çi lê hêt? Dê lerzîn mezin bit. Anku mor dirêjahiya pêla wî ya kurt e,
ولی پا لرزیناوی یا چانه لرزیناوی یا زوره. ام درابی مخوفیشی و ایجی نویسین دی چی بیجین؟ دی بیجین لم دا رنگ سور مازنترش لم دا رنگ پرتقالی، مازنترش لم دا رنگ زر، مازنترش لم دا رنگ کسک، مازنترش لم دا رنگ شین، مازنترش لم دا رنگ نیلی و دماهیک لم دا رنگ موره. اگر هاتو لم دا سورش همی آماستر بید با پیدویه لرزینا یا چاوت یا بچیک بید. لرزینا پرتقالی بچیکتره شلرزینا زری یا زری بچیکتره شلرزینا که کسکی یا کسکی جی بچیکتره شلرزینا که شین یا شینی جی بچیکتره شلرزینا نیلی یا نیلی جی بچیکتره شلرزینا که یامور. اوه نسبت چه شونگا کارو شونگا روناهیا دیتا دیتن شونگا روناهیت به تعف رنگین هنه چونکه بسیار دی بومهید پشتی به وقتی هم یاسای ورگیرین ناوبرا رنگ سور و رنگ شین دا و توزان دریجاهی یا پیلا رنگ سور یا چانه شهمی آماستره بس وقتی دریجاهی یا پیل مازن بو دلرزیناوی چله هید دلرزیناوی بچیک بیتن. اوه نسبت چه نسبت شونگا روناهیا ادهیت دیتن. دیالا شنیکا ام دارا بچیند ناف چه دا؟ چیند ناف بابتی دا. بابت چه دست بید کد؟ شنافک دا چون دست بید کد؟ بابت نافک دا چون شتابن هر نفس آیه بریه که ببری اینگه چه بود دیوه مسئله جی نفس آوه بیجی. دیالا ام دا بین اری نافک دا چون چیه؟ نافک دا چون چیه؟ نافک دا چون اوه دم دو پیل یان زیده تر ناونده که دیار کری دا چلتین نافک دا بچن. آن کنسین بیجی نافک دا چون چیه؟ او نافک دا چونه دم چه دو پیل یان زیده تر کری دا ات ناونده که چه وادا دیار کری دا نافک دا چن نافک دا ات چن بله با چوا نافک دا چن بله پیدویه چه هر دو پیل همان ایک لرزین بن دو همان لم دا بن. همه مرجی نافک دا چونه آنکو نافک دا چون تیتن جدو پیلا و زیده تر شن ناونده که دیار کری دا نافک دا چن به شرطه کی لازم او هر دو پیله یان او هر سه پیله یان او هر صد پیله لرزین دا وکی یک بن و دریجاهی یا پیلش دا وکی یک بن. هکر تو درستاهی هزرا خوب بس دوی کلمه دا که دو دی نافک دا چونه دیگه آنکو حتی دو پیل چند نافک دا پیدوی هر دو لرزین دا وکی یک بن و هر دو دریجاهی یا پیلش دا وکی یکن. دی باشه کابومن دو پیلش ناوان هر هفته جه بگره هر دو لرزین دا وکی یک بن و هر دو دریجاهی یا پیلش دا وکی یک بن. تو شه جه بگیری برسف نخیر تو نشه بیشی سور و پرتقالی تو نشه بیشی سور و زربوچی چون که دریجاهی یا پیلا سوری وکی یا زری و پرتقالی و کسکی دینه با یعنی ویره بوم تشتکی دی چه بو که واته او هر دو پیل آن او هر سه پیل یت نافک دابچن بیدوی هر دو آن سور بن آن پرتقالی بن آن زر بن آن کس بن حتی اخیره بیدوی او هر دو پیل نافک دابچن ایک رنگ بد بو چی ایک رنگ بن چونکه وقتی بنا ایک رنگ ده هر دو لرزین داجی وکی یک بن و هر دو دیت لمدایش دا وکی یک بن. پسیار اره چید بید رنگ سور و رنگ زر نافک دا بچد برسف نخیر بو چی شنوید چونکه رنگ سور و رنگ زر دریجاهی پیل دا وکی یک نینن وقتی دریجاهی پیل دا وکی یک نبرد که وادد لرزینش دا وکی یک نینن بیدویه اف هر دو که وکی یک بینی یعنی بابت بو من روم بو چیه حتی دو پیل نافک دا بچن بیدویه هر دو ایک رنگ بند هر دما ایک رنگ نبن هیچ رنگی نافک دا ناچن. اوه
بومن الویره دیار بو. یعنی همشین اویب که من بسیار بیجم اره مرج نافک دا شده چیه؟ تو دی بیجی پیدویه هر دو همان لرزین بن و هر دو همان دریجاهی و پیله بن. اوه ایک. دیالا شنی کدا ام بین هگر هاتو مدو پیل اینان هر دو همان لرزین بون و هر دو همان دریجاهی و پیله بون، یعنی هر دو سورو بون هر دو یکیش وان رنگا بون. دیالا چه وادید نافک دا چون یعنی ما چند جوری نافک دا چونه هنه دین بیجین جورین نافک دا چونه جورین چه نافک دا چونه چی همه برینگی یا گوتی همه اوه دوباره بوی نافک دا چونا نافک دا چونا چه تشتی آوا کر نافک دا چونا آوا کر چیه؟ هکه از پیناسا بنده یا سه بیجم مثل اسنا نویسم بیستون او نافک دا چونه دم لادان پیلات کفنه ایک لاش جه هفسنگ بونه از الویری نویسم چه معنی لادان پیلا؟ ما گوتی وقتی ما پیل هبت پیل کولوم تجی که او تنویر که هکر اوه پیلای که بید و اوه دیجی پیلا دوی بید لادان کیش که اوه امد بیجی نوه لادان آد بیجی نوه لادان چونکه کولوم تچه بو مازنترین لادانا پوزاتیفه و تنویر چیه مازنترین لادانا نیگتیفه هکر هر دو لادان دوی یعنی ما گوتی نافک دا چونه آوا کر چیه او نافک دا چونه دم لادان هر دو پیلاب کونه ایک لاش جه هفسنگ بونه یعنی کولومته و کولومته ده کونه رخکی تنویر که تنویر که ده کونه رخکی بشنوی آوا کرد او پیراسه بو اول بنده سه مدوید او شکلکی دی بیجم چونکه اوه جی یا مطلوبه لازم تو بذاری آن که نافک دا چون آوا کرد ام پیناسه کدیب دیند بنده هفته داده چه بشین دی بیجین نافک دا چون آوا کرد او نافک دا چونه دم پیل ایکودود گرن بو بر هم اینانا پیلکا برانجام به شرطه که فرهی آوی مازنتر بید اش فرهی ها هر دو پیلندی چونکه ما گوتی الویره وقتی اوی تنه نافک دا چند اوه پیلایی که و اوه دیجی پیلا دوی اوه سه چونکه دی چه لیه دی مازنتر لیه آها اول ویره دی پینا سه بیجین نافک دا چونه آوا کر چیه؟ او نافک دا چونه دی بیجن دمه پیل ایک دگیرن دمه پیل ایک دگیرن بو برهم اینانا پیلکا چوا بو برهم اینانا پیلکا برانجام کو فرهی آوه مازنتر بید جه فرهی هر دو پیلن بنرد هر دو پیلن بنرد چیه؟ اوله یعنی فرهی آوه او فرهی آوه چونکه وقتی آوا کرد امده کم کن دی با منو یکا مازنتر در کرد بید وی اوجویجی ماستر بید اوجویجی ماستر بید هم بیجی نوی جوره نافک دا چونه نافک دا چونه آوا کرد یعنی او هر دو نافک دا چونه او فرهی پیلا ایکه و او دیجی فرهی پیلا دوه وقتی هم تیم برانجامی در تخین هم برانجامی آن چلید کن کم کن معنا دی بو من او برانجام او هم دویجنه برانجام دی اوش بیجی ماستر بید و دی شیا دیجی ماستر بید هگر منزانی نافک دا چون آوا کره هگر منزانی نافک دا چون آوا کره اره صفت دوی چنه هکه من ید بنده سیج بر اوجی همه هر اول یا ایکه دی بیجین صفت دوی نافک دا چونه چنه اف صفته بیدویه دازارین چون هل جارتن آتین یا ایکه وقتی اف هر دو که پیک و دست بید کن هر دوش صفره دست بید کن هر دو تینه نوته هر دو تینه 108 تینه 207 تینه 306 معنا هر دو پیک و یه زیدت بن هر دو پیک و یه تینه و خاله هر دو پیک و یه بنا صفر هر دو پیک و حتی اخیره معنا فرقی نافبران چنده؟ صفره آنکو جوازی ها روادت نافبرا هر دو پیل نافک داشون آوا کرد بیتا صفر دی بیجین
ناوک دا چون آوا کرده صفت توی جوازی رواد آنکو گوشه بیتا چند بیتا صفر پله اری چید بید دو پل نافک دا بچن او جوازی روادت ناوران دا صفر بید بله هگر نافک دا چون آوا کر بید اری جوازی رواد بودو پلاده چند بید هگر نافک دا چون ناوران دا آوا کر بید تو دی بیجی ده صفر بید اوه ایک یا دوه پیلا برانجام آنجی همشین بیجین فرهی یا پیلا برانجام او دی جان تر بید فرهی یا البته یا دوی وره وره دی بیجین فرهی یا پیلا برانجام دی کوم کن دی باشه که هم کوم کن دی چیزی درکوید دی بیجین ایا برانجام یکسانه ایا ایکی کومی ایا دوه دی باشه او انجامی بومل وره درکوید اوه گرینگه اگر اوه ایکی بید و اوه دو بید انجام چنده؟ سه معنی اف سهش دوی جی ماستره اف سهش ایکی جی ماستره آه پیناسوی اوه دم دو پل ایکی دیگرن بو بر هم اینانو پیلکا برانجام به شرطه که فرهی آوه اش هر دوکا ماستر بید فرهی آوه جویجی ماستره فرهی آوه جویجی ماستره اوه بیده بسیار اره چید بید دو پیل نافک دابچن فرهی یا پیلا برانجامش فرهی هر دو پیل دی ماستر بید بله دی بیجی هگر نافک داد چون آوا کر بید به جعبت هید بسیارا بیر کاری جی مثلا دی بیشته هگر دو پیل نافک دابچن فرهی یا پیلا ایک بید و فرهی یا پیلا دو بید اره دی فرهی یا پیلا برانجام بیده چند هگر نافک داد چون آوا کر بید هر دماتزانی آوا کره تو دی هر دو جمارا چلکی دی کمکی او دی انجام بو مدر کوید دی باشه دی وی آسای هوا هر یاد بنده سه دا آمد گوتی ای یکسانه ای دو هگر ها تو فرهی زیده بو وزا پیلش دی چله هید وزا پیلش دی زیده بید دی بیجین خالاسه وزا پیل چله تید زیده بید وقتی بودنگی با مکود دنگ بلند بید بس وقتی با روناهیه بید ده شوق روناهیه چله هید ده زیده بید یعنی همشین الویره با روناهیه چه بیشین توندیا پیلا برانجام چله تید زیده بید اوزشی چله تید اوزشی زیده بید یا بنجه باشه افره یا پیلا ایکه لمدا خو های او یا دویجی لمدا خو های اره برانجام وان لمدا وان ده هر دوگا ماستر بید نخیر آنکو ده همان درجاهی یا پیل بین آنکو ده بیجین درجاهی یا پیلا برانجام همان درجاهی یا پیلا بنرت درجاهی یا پیلی نای دگارتن که درجه های پیل تیتاگارتن دزاریه و بنده 3 و بنده 4 که وقت پیل شناوندگی چید بو ناوندگی دی یا ششه هگر هاتو نافک دا چون چه بو ده بو هندک نقطه در کبن هندک خال در کبن ام بجینوان خالا چه بجنه مجیلانک آنکو مجیلانکن چوا یدرون پیداد بن مجیلانکن چوا پیداد بن یدرون وقتی نافک داد چون چید بید بو من هندک نقطه درد کردن آها نقطه توسا چونکه از ید بجم آها کره معنا اف نقطه تنه امد بجنه مجیلانک او چوانن درونن آنکو اگر نافک داد چون آها کرد مجیلانکن رون پیداد بن بین اما ایک بین جور دوی نافک دا چونو لاواز کر یا دوی ام بجینه نافک دا چونو لاواز کر یاد نافورا دو قصادا اج نافورا نتمام یعنی تمامیش ناف ناچید هندک جت مینید
Dela, navekda çûna lawazker çi ye em biçîne pênasa berî do bîra telê bîne, ew navekda çûne demê du pêl navekda çin û ladanê wan kevne ber û vajiyek cê hevseng bûne, yanî kolomtep çîte beramber tinûîrkê. Heger em li dîv pênasa nûkev çîne çunku pêdivî em ê jî zanîn, firehiya pêla berencam kêmtir e ji firehiya wê pêla firehiya wê mezintir. Anku em şên çi bêjin? Navekdaçûna lawazker de me gotî heger hatû eva he pêlek bît û her wasa eva de jî pêlek bît. Paşî ev her du ke çilê hatin çûne navekda. Kengî di ev vebîte lawazkerane temam, dibêjin demê ladanê wan kevne ber û vajiyek, yanî ya êkê kolomta wê kefte beramber tinûîrka dî tinûîrka dî kefte beramber kolomtê bes mercekî lazim ew di firehiyê de yeksan nebin. Wextê di firehiyê de yeksan nebin, di firehiya pêla berencam çilê hêt? Dê kêm bît. Dê baş e çawa di firehiya pêla berencam kêm bît? Em dê nûkeyîne. Navekdaçûna lawazker ji navberana temam çi ye? Dibêjin ew navekdaçûne demê çi firehiya pêla berencam çawa bit? Kêmtir bît ji firehiya pêla kêmtir bît ji firehiya pêla çawa? Binêret ya firehiya wê mezintir. Çawa dî nûke diyar bît. Yani kengî eva henê dê bîte lawazker, pêdivî demê du pêl navekda çin û ev her du ke di firehiyê de çawa bin? Yeksan nebin. Dê baş e eger hatû navekdaçûna lawazker rîda ya ji navberana temam rîda, erê sîfetê evê navekdaçûnê çi ne? Ya êkê. Sekê ev her du ke çawa di aristeyê de dijîyêkin. Li demê ev çîte serê notê mûcebî evalrexê salibî muqabilê bê. Yani du tiştin dijîyêkê çin. Ciwaziya rewadê di navbera wan de çend e? Ciwaziya rewadê di navekdaçûna lawazker yan ji navberane temam gûşe di navbera wan de çend e? Sed û heştê pile ye. Yan jî em şên bêjin gûşe pa ye. Erê çêdibît du pêl navekda çin û ciwaziya rewadê di navbera wan de sed û heştê bît, belê heger navekdaçûn lawazker bît yan ji navberane temam bît û her wesa ya dîfê rastiyê de ya temam jî bît her dirist e. Ya duê, hala duê dibêjin firehiya pêla berencam çilê têt? Kêm dibît. Dêya çawa firehiya pêla berencam kêm dibît? Dibêjin firehiya pêla berencam yeksan e. Firehiya pêla êkê jêbirin firehiya pêla duê. Ev encamê derkevî çend e? Sekê meselen ev firehiya henê em dibêjin du e û eva henê firehiya wê çend e? Sê ye yan jî firehiya wê çar e. Bû nimûne. Demê em van her du ka jêkê dibin, ev firehiya vêrê bo min derkevît kêmtir e hindek cara ji van her du ka û hindek ca kêmtir e bes ji êkê. Çawa ji êkê? Meselen bû nimûne em dê li wêrê bêjin eva henê pênc e. Du jêbirin pênc dê bo me çend derkevît? Dê bo me sê derkevît. Aha mena vê pênasê ev e. Navekdaçûna lawazker ev e firehiya pêla berencam kêmtir bî ji firehiya pêla binêret ya firehiya wê mastir. Yani kêmtir e ji êkê ji va û hindek cara jî ji her du ka kêmtir bît. Bes hîç rengekî nabîte sifir. Bica wextê ez dibêjim eva sor ya binêret e, eva şîn jî ya binêret e, baş e paya berencam dê çîte kî ve dê çîte ser vê de dê çîte bin vê de dê çîte nîveka wan de.
سحكي الفيري كولومتا ماسترش تنوير که معنا فرهی یا پیلا برانجام دی برخی کولومته چد بفیشی وی الفيري تنویک ماسترش کولومته فرهی یا برانجام دی بوی رخی چید آنکو اواد کفتت نیوه که دا اوه امد بیجینه وی چه امد بیجینه وی برانجام اوه یعنی بشنابت انجام الفيري بلیته صفر یا سه دی باشه هکه فرهی یا پیلا برانجام کیم بو لیوه یا سای دا ای یکسانه ای توندو هکه فرهی کیم بو معنا وزشی کیم بد ام دی بیجین وزا پیله چلتید کیم دی بید اگر وزا پیله کیم بو معنا توندی یا روناهی جیده کیم بد توندی یا روناهی چلتید کیم دی بید معنا روناهی یا من برف کیم بو نوچید یا بنجه اره پیلا برانجام آویره دریجاهی یا پیلاویجی تیده گاردن برسف نخیر دریجاهی یا پیلا برانجام همان دریجاهی یا پیلا بنرته همان دریجاهی یا پیلا بنرته یعنی نایده گاردن یا ششه آنکو همشین بیجین مجیلانک دی درکبن بس مجیلانک دوی چانن نه گلک رونن و نه گلک دارینه مجیلانک بنین چانن بنین نیف رونن یعنی ها رونهی اکا بچیک یا هی او نه یا داری نه گلک یا رون اوه نافگدا چونو چوا نافگدا چونو لاواز کرد دیالاندا بشینه ناوگدا چونو دو ماهی که او بابت همید نافورا یا دو ماهی که یا اوله اوجی ناوگدا چونوش نافورا تمام یا سه هم دی بشین ناوگدا چونو جنافورا چوا یا تمام اوه دی بومه گرنگ بیتو یا ایکی ناوگدا چونو اشنافورا تمام یا دیاره پیدویه فرهیا پیلا برانجام چند بیت؟ صفر بیت فرهیا پیلا برانجام صفر بیت یعنی افلادان این پیلا کلمته دی چیته برانبر تنویر که تنویک دی چیته برانبر کلمته به شرطه که هر دو دید فرهی دا چابن دید یکسان بین فرهی پیلا یکی دی یکسان بید فرهی پیلا دوی دم ام برانجامی در تخین فرهی برانجام یکسانه فرهی یکی جبرن فرهی دوی مادم هر دو جماره دا یکسانن انجام الویری بومد بیده چند؟ صفر اری چید بید دو پیل نافک داب چون فرهی پیلا برانجام یکسان بید صفر برسف بله هگر نافک داب چون شناف برا تمام بید دی باشه یا ایکی و آواکر مگود مجیلان که ترونن یا لاواسکر مگود مجیلان که آنکو پنین نیفرونن یا شناف بر شنافه دیاره معنا وزه شناف چید پیل شناف چید برانجام نینه اخته صفر بید برانجام ده هیلکا چا بید ده هیلکا راز بید هکر از برانجام وی چکم بتنه بز ده هیلکا راز بید نه پیلا ایکی بومت مینیتن و نه پیلا دوی بومت مینید انجام بیده چه؟ بیده صفر آم که همشین بیجین صفت دوی هر دی نفسا ببن بز دی هندک شکل انجدا دی بیجین صفت ناوگ داشونا شناف برا تمام یا ایکی دی بیجی پیلا برانجام صفره وقتی پیلا برانجام صفره وزا پیله نامینید آنکو اوجی صفره هر واسا یا سه وقتی صفر بد اف روناهی دومه چید بد مجیلانکن پیداد بد ام بجین مجیلانک یت نافک دا چون آشناف بر بنا مجیلانکن چوا مجیلانک ده داری بنن آنکو ده پارچه اکا داری بومه در کوید اف مجیلانک درون اگر آوا کرنه یت بن یت نیفرون لاغس کرن
و هر واسا یک ناف برا تمام جی مجیلانک چانن مجیلانک ات دارینه. اوه نسبت هر سه جورت نافک دا چونه. دیال ام دو بینه تشتکی دی او جی چیه امد بیجنه روناهی تک رنگ. روناهی تک رنگ یان جی تاک رنگ فرق نینه. روناهی تاک رنگ آنکو روناهی تک رنگ معنا چیه؟ او روناهی یاش ایک رنگ بکتید دیواش بولوری بسیاره گادی چه بو؟ اره روناهی هنه اش دو رنگا و سه رنگا و چار رنگا پکتین بله روناهی تنگ اش دو رنگا و سه رنگا و حتی 7 رنگا جی پکتین دیکادم بینه وی پاشیداب چی نوادی روناهی تک رنگ چیه؟ برسه واوه او روناهیه اوا جه ایک رنگ پیک دیت وکی هما اوابتنه و زیرتر نینه لیزر روناهیه که یا ایک رنگه آن صوره آن شینه آن کسکه او حتی اخیره معنا روناهی لیزره روناهیه که ایک رنگیه با اف گلوبن می دی اول مال اری اوشی ایک رنگن برسف نه نمونه روناهی روژه ام ادبیجینه روناهی روژه روناهی سپی اشیار بی فرقی یفکه لیزر روناهی که ایک رنگه روناهی سپی روناهی که گلک رنگه 7 رنگه آنکو روناهی روژه ادبیت روناهی چوا یا سپی bu روناهی سپی پیک دیدنش هر 7 رنگا 7 رنگ چنه یا ایکه سوره 2 پرتقالی 3 زر 4 کسک 5 شین 6 نیلی و 7 مور آها دیال از دلوری بسیاره که مگود بو نافگداچون بدویه هر دو پیل جوابن هر دو پیل همان رنگ بن یعنی اگر ام بین بیجین روناهی یا تک رنگ وکی چه؟ وکی لیزره لیزر روناهی که چوانه روناهی که ایک رنگه یعنی اف روناهیش سری لیزره درد که و حتی دمایی که پیلت وان چوانن وکی ایکن دی باشه نسبت درجاهی و پیل و لرزینه دا ویجا امل ویره چه بیشین منا وکی دی هی امد بیشینه هف باری اف پیناسا هنه کاچا و تو ناو خودزانی ناوی تا چه جاش بیرد اناچد چه ناو توب چیه ویزاری بی اف پیناسا هنه هف باری چیه دیوی بیشین پاشیده بسیارا خوب که ناو برا وان هر دو کادا دیالا هف باری چیه هف باری بیشتن نگورینا جوازی رواده ناوبرا دو پیلاندا یان زیده تر اوه به توش بیر نکی هفباری چیه؟ نگورینا جوازی رواده از ناوبرا دو پیلاندا یان زیده تر دیگه نگورینا جوازی رواده چیه؟ معنا جوازی رواده نای دگارتن آن ده 0 بیت آنجی ده 108 بیت وجه اگر 0 بو معنا نافگدا چون یا آواکر او حتی اخیری ده آواکر بیت وقتی 108 بو آن لواسکر آنش نامبرا تمامه هفباری چیه؟ کنگی تو ده بیجی فلان رنگ یه هفباره آن فلان روناهی یا هفباره بدوی جازی رواده نه دگارتن جازی رواده پیدوی نه دگارتن دی باشه با جازی رواده کنگی نه دگارتن بدوی روناهی ایک رنگ بید دیگران که تو دیگشتی معنی هفبار چیه؟
هفبار پیروی جوازی ها روادی نه گارتن ده باشه. کنگی جوازی ها روادی بروناهیه که نه گارتن پیروی ها روناهیه ایک رنگ بید. دیالا. او کیه ایک رنگ؟ لیزره. اری اتشین بیجم روناهی ها لیزره روناهیه که هفباره برسف بله روناهی لیزر روناهی که هفباره چونکه پاراستن اتکت سرجوازی ها رواده اریتشین بیجم روناهی سپی روناهی که هفباره نخیر روناهی که هفبار نینه بو چی؟ چونکه روناهی سپیدی نه روناهی که یک رنگه سورجی و پرتقالی و زره و کسکه و شینه و نیلی و موره هر یکی درجه های و پیلاخوی و جدا هی معنی جوازی ها رواده ناوه رواندا یا نگوهر نینه بجا اف پیناسا هنیتید ده چه بیشتر؟ ده بیشتر نگوهرینا جوازی ها روادید ناوه را دو پیلاندایان زیده ترین ده بیجنه هفباری هفباری شکل دی هفباری ساخلته که پیلیه پاراستنید گد السر نگوهرینا چه جوازی ها رواده یعنی آن ده پیرانسای بیده هل بجارتن اواهنه دهت یان جی ده بوته اوه همیه داد بستو دوی بیجی پاراستنت که سرجوازی آرهواده بسیار اکادیم شکل اکیدی دا کو روناهی یا هفبار بید بیدوی کشکش اوین خاله نهی دا گارتن بیدوی جوازی آرهواده هیچ رنگکی نهی دا گارتن جوازی آرهواده چه بو؟ منوکت نافک دا چونا دا گود ده باشه با عمل ویره چه بیشین؟ ده تیبینی اکی بیشین تیبینی چیه؟ داکو نافک دا چون یا بردوام بیت داکو نافک دا چون یا بردوام بیت بدویه جوازیا رواده نهتا گوهرین یعنی چه؟ داکو نافک دا چون یا بردوام بیت یعنیش دست بکاقو حتی دو ماهی که یا آواگر بیت ای باشه کنگی ده پیل یا آواگر بیت کنگی نافک دا چون یا آواگر بیت پیدوی جوازی رواده حتی صفر بیت وقتی هر صفر بو معنی او نافک دا چونه دمینید بردوام داکو نافک دا چون یا بردوام بیت پیدوی جوازی رواده نهتا گاری ده باشه اری او کیه جوازی رواده ناگارید پیدوی او روناهی چا بید پیدوی او روناهی یا هفبار بید یعنی داکو نافک دا چون یا بردوام بید پیدوی جوازی رواده نهتا گارتن یان برسه وکادی یان روناهی یا چا بید یا هفبار بید بسیار بوده هات اره نافک دا چون دیا بردوام بیت بو روناهی سپی برسف دیویژین نه بو چونکه روناهی سپی یا هفبار نینه نه ایک رنگه اره دی نافک دا چون یا بردوام بیت بو روناهی لیزره بله روناهی لیزره ایک رنگه وقتی روناهی لیزره ایک رنگ بو دیا چا بید دیا هفبار بید دی پاراستن سر چه کد دی پاراستن سر نگورین جوازی روا کد یعنی ما ایک روناهی هفبار یا هی اوجی که اوجی لیزره خو روناهی کدی هفبار نینن اگه خود رنگی داشی وکی یک بن یعنی اگر دو روناهی سور اینان ما دو گلوپت سور اینان هر دو سورن مادم هر دو لیزر نینن معنی هر دو که نت هفبارن بو چی؟ چونکه وقتی گلوپ هم نشولی هر دو سور بن اف روناهی ها جویره درکوید او جویره درکوید هر یک دب گوشه اکا جدا درکوید وقتی گوشه اکا جدا درکت معنی جوازی ها رواده آنکو گوشه ها تا گارتن بس وقتی لیزر بید تا لیزر اکا زر اینا تا لیزر اکا جیج یا زر اینا یان هر دو سورن او گوشاجوی درکوید او گوشاجوی درکوید هر دو ده چابن هر دو ده وکی اک بن اول نسبت بید معنی هفبار
لیزره و لیزر جی روناهی که هفواره او خلاص تا چه روناهی دید هفوار نینش بلی لیزره اول نسبت کدام تی بینیه که بشید سروه داکو نافگداچون بینید بردام بیدوی هر دو پل نافگداچون دا چاون هفوار بنیان ایک رنگ بین هوا لرزید دینو که دم بینوی دوی وینای دا دوی وینای دا طبعا اوه وینایت اولینه کرسی اولن بسیار جوازی ها روا دیده بیتا چند هگر کلمته پلکه جود بود گل کلمته پلکا دی معنا کلمته چود گل پلکا دی کلمته کادی تنوی کده گل تنوی که جوازی ها روا ده صفر بید و نافگداچون آوا کره بسیار جوازی ها روا دیده بیتا چند هگر کلمته پلکه جود بید گل تنویر که پلکا دیتر بر صف پای 108 بر واژینت روا ده هر دو پل هفوار بن وینه بادا سحکه ویره ام بیشین بو آوا کره صفر یان هف رواده معنی هر دو گوشه دا چانن وکی ایکن سحکه اوی تیبینی آهده تیبینی اوهزرا خوب که دا پتر بابتی بگهین حتی دو پلت روناهی نافک دابچن بیدوی هر دو ایک رنگ بن بو چی ایک رنگ جبر کدریجاهی یا پیلاوان لرزین آوان ده یکسان بید ملعول گوت اره چید بید پیلگا رنگ سور و پیلگا رنگ شین نافک دابچن برصف نخیر جبر کدریجاهی یا پیل لرزین دا نت یکسانه دبیجن روناهی روژه روناهی سپی بسیار اره روناهی روژه یا روناهی ستیران یا هفواره چونکه روژه هر ستیره هاشیار بی نخیر جبر که روناهی وان دبنه چند رنگ هر ایکی دریجاهی یا پیلاخو یا تایبت یا هی اوه ایک یا دوی بسیار اگر دو جدرین روناهی همان رنگ بن منو که گوت شیاندانین نافگداچونا بردام بیتا تیبینی کرن بو چی؟ چونکه گوهرین هرمکی پیدا دن روناهی جدری که نا گنجید گل روادا پیلا جدری دوی روناهی جوازی رواد ناور همان دا یا نگور نینه وقتی جوازی رواد یا نگور نبید نافگداچون نابیده بردام و با او روناهی ام ببینین دا ام روناهی ام دینین و دا نافگداچون تدا یا بردام بید بیدوی او روناهی لیزر بید اگر لیزر نبید نافگداچون بردام چی نابید دیگه همه چینه تاقی کرنه اکت بجنه